Jagoro mungirore Migago mararita Dr. Raimondo Molo apizas maglocha nanga kod Migago mar thieth oriwre e kedo gi tuoche mojwang e kind oganda. Molo wacho ni achiel kuom tije mag apizas maglocha nanga kaka wang jatend piny e kind oganda en rito ngima jopiny. Dr. Molo ne owacho magi kinde nyasi mar dhialo odiochieng' tuoche mojwang e gwenge mag Kacheliba e kaunti ma West Pokot. Nyasino bende no yuorie kod jambetre mar piny France pachoka Anoda Sakwet jambetre mar kedo gi tuoche mojwang ateglaro rupe e kind jotelo moko. Tunasema watu wakiwa wagonjwa hawatakuwa na nafasi ya kukimbia, lakini ile kazi mmefanya pamoja, tunataka kusema asante. Na wale wachezaji wengine kutoka Elgeyo Marakwet, Uganda, nasema asante kwa sababu tumekuja kukimbia sisi wote. Juzi kuna miswada 3 zimepitishwa bunge ili kushughulikia mambo hii, na ugonjwa ya kalaza ni mmoja yao. Inatakikana tuishughulikie at the primary level, the primary healthcare service. Ya pili ni mambo ya usalama, na kama katibu mkuu ambaye anashughulikia mambo ya usalama, la kwanza ni kuhimiza viongozi wa hapa ili washirikiane na wenzao kutoka makaunti jirani ili tukue na hali ya usalama nzuri kwa wananchi.